Ibihe byiza kuri mwese muduteze yombi aho muri mu bice bitandukanye kuri uyu wa gatandatu tariki 18 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025 bamaze kugera muri weekend mwese ndabasuje ndetse namwe kabisa mutaranyarukira muri weekend biraza guterwa namwe ndabasuhuje abari mu gihugu cy'u Burundi, Republika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda ndetse n'andi bice bigiye bitandukanye mu Rwanda ndetse no hanze ya Afrika, mwese muri Afrika mu rusange abo twabibagirwa namwe ndabasuhuje. Ubu rero tukaba twongeye kugaruka muri studio tugiye kureba mu makuru agezweho kugeza kuri uyu mwanya cyangwa se kuri uyu munota. Byinshi birimo biratangazwa dore ko atari bikeya hano mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari. Nizere ko rero tuza kubana kugeza ku musozo w'iki kiganiro. Niba tuza kuba turi kumwe kandi ukaba utarakanda subscribe ni kuri ako kabuto gatukura, ubundi dukomeza nyuma ukuri kukazogera twikomereze. Reka nkubwiye yuko imirwano yaje gukomeza mu bice bigiye bitandukanye ndetse urugamba rudasanzwe rwakomeje kugenda rugaragara hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko amakuru arimo kugenda abigaragaza. Imirwano rero yagiye yumvikana mu bice bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko reka duhere mu bice bigiye bitandukanye biherereye mu nkengero z'umujyi wa Goma aho bitifashe neza. Kuri ubu abarwanyi b'umutwe wa 23 baravugwaho gukusanya urubyiruko rwinshi cyane ruherereye muri ibi bice, ndetse uru rubyiruko nyuma yo gukusanwa rukaba rwakomeje kugenda rwerekezwa mu bice bigiye bitandukanye guhabwa imyitozo nk'uko bikekwa. Gusa ibi nabyo ni ibikekwa, ibi bikaba bikomeje kugenda bitera impungenge ndetse n'inkeke ku baturage mu by'ukuri baburiye ababo muri ibi bikorwa, baburiye urubyiruko ndetse bivuga ko atari urubyiruko gusa ahubwo n'abagabo bakiri bato bato nabo baje kugenda batwarwa muri ibi bikorwa. Bikaba byagaragara rero by'umwihariko mu bice bisatira igice cya Nyiragongo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Si ibyo gusa, ni mu gihe hano mu mujyi wa Goma bivuga ko ubwoba ari bwose ku bagize itsinda ry'umutwe wa 23. Ibi bikaba bituruka ku kuba kugeza kuri ubu ngubu uyu mujyi urimo uragenda ugaragaramo amakuru yakomeje kugenda amenyekana yuko ushaka kugabwaho ibitero isaha ku isaha n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ariko ibi bikaba bishobora kuza n'ubundi bisanga atake zakomeje kugenda zikorwa na Wazalendo, aho iri huriro rya Wazalendo rigenda rigaba ibitero shuma bitanasanzwe kandi ku mujyi wa Goma, yaba baturutse muri teritwari ya Masisi, teritwari ya Rucuru ndetse n'iki gice cya Nyiragongo. Ariko by'umwihariko Nyiragongo akaba ariho amakuru agaragaza ko abenshi mu bagaba ibitero ku mujyi wa Goma bagenda baturuka. Mu mujyi wa Goma rero ntabwo ibintu bituje ndetse nubwo byifashe neza. Gusa nanone amakuru aravuga ko umutwe wa 23 nubwo urimo uragenda winjiza abarwanyi cyangwa se ufata aba baturage ukabinjiza mu kuba abarwanyi bawo ku rugamba bakomeje kugenda bamanika amaboko muri teritwari ya Walikari ni muri Kivu y'Amajyaruguru. N'ubundi amakuru aturuka aravuga ko bagera kuri 18 ku mirongo imbere ku rugamba bo mu mutwe wa 23 bishyikirije igisirikare cya leta ya Kongo bishyira mu maboko ya FARDC mu gace bita Munsanga. Nkuko amakuru atugera avuga ko iki gikorwa cyabaye ku munsi w'ejo hashize kuwa gatanu ubwo twari tariki 17 z'ukwezi kwa 10 mu gace bita Munsanga ko muri Kisimba muri teritwari ya Walikari niho habereye ibi bikorwa. Ndetse amakuru avuga yuko muri Kivu y'Amajyaruguru bishoboka cyane ko abarwanyi 18 ahubwo aribo baba bo ku ruhande rwa 23 baba bishyikirije cyangwa se bishyize mu maboko ya FARDC bagashyira intwaro hasi. Ni nyuma yo kuvuga ko cyangwa se kugaragaza yuko batishimiye kugaragara ndetse no kurwanira umutwe wa 23. Akaba ariyo mpamvu baje gufata icyemezo bishyikiriza ubutegetsi bwa guverinoma nk'uko byatangajwe n'umunyabanga w'ubutegetsi w'itsinda wabakiriye. Ni ukuvuga ngo nyine agace berekejemo bita Munsanga hamwe na Wazalendo iyoboye ibi bice. Avuga ko abarwanyi baturutse muri Rusumambu kugira ngo binjire hano muri Ikobo, ngo baturutse Rusumambu kugira ngo bagire ngaha muri groupement ya Ikobo nyine barimo bamanika amaboko. Ravi Changwi yavuze ko mu by'ukuri aba bamanitse amaboko bavuga ko ngo barambiwe igitutu ndetse no kwigomeka bikorwa n'utwa 23. Muri urwo rwego rero bakaba bafashe umwanzuro ndetse n'icyemezo cyo kwishyikiriza guverinoma. Amakuru agaragaza ko kugeza ubu ngubu mu bice bigiye bitandukanye birimo Pinga bikomeje kugenzurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na Wazalendo
mu by'ukuri hakomeje kugenda hagaragara imibare y'abagize umutwe wa 23 runono cyangwa se gake gake bagenda bishyikiriza cyangwa se bishyira mu maboko y'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Imibare y'abishyikiriza uruhande rwa guverinoma yakomeje kugenda irushaho kwiyongera uko bwije n'uko bukeye, aho abishyikiriza uruhande rwa leta rero bavuga yuko ibi babiterwa no kuba batazi impamvu ndetse barwanira ndetse bakabona ko ibikorwa barimo bitari byiza, dore ko ngo hari naho usanga bategekwa gukora ibikorwa byambura umuntu uburenganzira bwe, bigatuma rero bafata umwanzuro cyangwa se bikaba byabateye gufata imyanzuro yo kwishyikiriza cyangwa se kuva muri uyu mutwe. Amakuru avuga ko 23 cyangwa se umutwe wa 23 barizwe mu ry'uruzi rwa Congo waje no kongera gutakaza abandi barwanyi muri teritwari ya Rucuru, ndetse aba bakaba ari abarwanyi bagera hafi muri 50 baje gushyira intwaro hasi. Ibyo nabanje kubwira nibyo muri teritwari ya Barikare, aba noneho nabo muri Rucuru. Ibi bikaba byagaragaye mu gace bita Nyanzare gaherereye muri teritwari ya Rucuru, aho bivuga ko abenshi banyamuryango b'umutwe wa 23 baje kwishyikiriza Wazalendo CMC, ndetse yemwe amakuru akavuga ko ari Wazalendo CMC yobowe na Dominique Ndaruhutse cyangwa se bakunze kwita Domi. Uyu rero akaba yakiriye aba barwanyi ndetse bakaba baje rwose ngo bakavuga ko nabo bumva ko ahubwo imbaraga zabo bazishyira mu kurwanirira igihugu ndetse no mu gukurikirana umutekano w'abanyagihugu aho gukomeza kwigomeka, ndetse bakaba basabye n'abagenzi babo basigaye mu mutwe wa 23 cyangwa se nyine muri ihuriro ry'uruzi rwa Congo ko mu by'ukuri bagaruka cyangwa se baza bakishyikiriza ubuyobozi buriho bwa guverinoma, hanyuma bakamanika amaboko, imbaraga zabo bakazishyira mu gukorera igihugu. Bamwe mu bagize umutwe wa 23 rero bamanika amaboko bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri bamwe muri bo bagiye banashyirwa muri uyu mutwe ku gahato nk'uko byaje kugaragara nanone mu gace ka Ngangi. Gusa kugeza kuri ubu rero akaba ari uko byifashe kuba ari kugenda bamanika amaboko. Imirwano ikomeje kugenda yumvikana hagati y'umutwe wa 23 ndetse nako amajana y'abangaba nyine y'abarwanya 23 nayo agenda manika amaboko, ndetse abenshi bakavuga ko hashobora kuba harimo no gutsindwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, bikabatera ubwoba cyangwa se bigatuma habaho gufata umwanzuro ndetse n'icyemezo cyo kumanika cyangwa se gushyira hasi intwaro. Kugeza uyu munsi igisirikare cya leta ya Congo ndetse ku bufatanye na Wazalendo bakomeje kurushaho gushyira imbaraga ndetse no kotsa igitutu umutwe wa 23 by'umwihariko yaba mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ibice bya Kivu y'Amajyaruguru, aho hose bakaba baragiye bashyiramo imbaraga rero cyangwa se bongeramo ubushake mu kwambura umutwe wa 23 ibice bigiye bitandukanye. Ni muri urwo rwego amakuru avuga yuko kugeza kuri ubu ngubu hari ibice byakomeje kugenda byumvikanamo imirwano cyangwa se bigaragaramo urugamba, yaba hano muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru avuga ko kuri ubu ngubu kugeza uyu munsi ibice bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bigaragaramo imirwano, ndetse abaturage benshi barimo barahunga. Muri Katasomwa urugamba rwakomeje kugenda rwumvikana ari muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Bivuga ko uduce tugiye dutandukanye turimo Ramba, turimo aho bita Kihombahombe, burimo aho bita Cigoma ndetse n'aho bita Bunyakiri. Utu duce twose turimo tumaze iminsi tuberamo imirwano idasanzwe, twamaze kugwa mu maboko ya Wazalendo, ndetse rwose twamaze kugwa mu minwa ya Wazalendo. Barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo ahubwo bagume kugenzura ibi bice ndetse babirindire kure cyane abagize itsinda cyangwa se abagaragara mu mutwe wa 23, dore ko nabo nyine baba bari hafi aho ngaho kugira ngo barebe ko bakongera kwisubiza cyangwa se kwigaruza utu duce. Ibi rero by'utu duce muri kumva dukomeje kugenda dufatwa birashyira ibyago bikomeye cyane, ndetse birashyira mu mazi abira umujyi wa Bukavu ko nawo mu minsi iri imbere dushobora kuza kubona
uyu mujyi wamaze kuba wagwa cyangwa se wafatwa, mu by'ukuri wafatwa na Wazalendo ndetse na 23, dore ko amakuru avuga ko kandi na bamwe mu barwanyi bari bari mu nkengero zigiye zitandukanye z'ibice maze iminsi bibyigarurwa by'aho ngaho muri bice bya Kabare ndetse na Karehe, bagiye bahungira cyangwa se bagaruka mu mujyi wa Bukavu. Kuri ubu akaba ariho ibikoresho byinshi cyane byakomeje kugenda bikoreshwa n'umutwe wa 23 byagiye byerekezwa ndetse n'abarwanyi. Uruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano bakaba bakomeje kugenda bagaragaza ndetse berekana ko bashaka intsinzi cyane. Ni imirwano ikomeje kugenda yumvikana, aho kandi amakuru avuga ko muri teritwari ya Rucuru nanone ubwo dusimbukiye muri Kivu y'Amajyaruguru kandi imirwano ikomeje kugenda yumvikana hagati ya 23 ndetse na Wazalendo CMC, uduce bita Mitsi ndetse n'abita Mashango. Utu duce mu masaha ashize ngo twaba twamaze gukontororwa na Wazalendo nyuma yo kwirukanamo umutwe wa 23 ndetse ngo n'uduce tugenda dusatira amajyepfo y'uburasirazuba bwaho bita Muhongozi, ugakomeza ngo ibi byifatwa ry'utu duce twabitsi ndetse n'amashango byashyize pressure cyangwa se igitutu ku duce nka Kashavu ndetse naho bita Rurere, ko utu duce natwo dushobora kuba twakwigarurirwa cyangwa se tukisanga mu maboko ya Wazalendo, dore ko Wazalendo mubizi ko imaze iminsi icana umuriro ku buryo bukomeye cyane kuri uyu mutwe wa 23, umuriro udasanzwe w'urugamba. Ibi biraza bisatira ko uwo bita Joseph Kabila Kabange wayoboye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje gushyira hanze rero icyo yise ihuriro rishya, ngo ni ihuriro rigamije cyangwa se rigomba kumufasha rwose gukuraho cyangwa se gusubira ku butegetsi. Ni ihuriro rishya ndetse ngo ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ryavukiye Nairobi muri Kenya kuwa 4 tariki 16, rikaba ryaratangaje ko rigiye gukora igikorwa gikomeye cya diplomasi muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange kugira ngo risobanure kandi rikemure ibibazo by'urusobe. Rivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo kandi rikureho ubutegetsi bise ubw'igitugu buriho. Iryo huriro ryavutse mu nama y'iminsi 2 yatumijwe na Joseph Kabila hoza ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ryabonetsemo abanyapolitike banenga ubutegetsi bwa perezida Felix Tshisekedi gusa barimo nka Matata Ponyo ndetse wahoze ari minisitiri w'intebe wari waraburiwe irengero kuva yakatirwa n'inkiko. Gusa bita Moise Katumbi Chapwe ntabwo yigeze agaragara muri iri huriro kandi byakekwaga ko ashobora kuba ryitabire iryo huriro. Rero rikaba mu by'ukuri harabonetse kandi abandi nka Moise Nyarugabo uzwiho imvugo ndetse n'ibikorwa byo kurwanya ubutegetsi, Frank Diongo Setkikuni wamaze igihe afunze, Raymond Chibanda ndetse na Madamu Chipasa Paria umukuru w'ishyaka Kofedesi ndetse n'abandi, Julien Paluku minisitiri w'ubucuruzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu yatangaje kuri televiziyo y'igihugu RTNC ko inama y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi i Nairobi yari igamije kurangaza rubanda ngo ntibite ku iterambere ry'igihugu mu mikoranire hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Asaba abanyekongo muri rusange kudaha agaciro ibyatangajwe n'abanyapolitike bakuruwe na Kabila. Mu itangazo ryashyizwe hanze ryasomwe na Madamu Chipasa Paria yavuze ko iri huriro rigamije kuvana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kaga k'igitugu cy'ubutegetsi buriho, ari nayo ntumbero yabo. Kabila ashinze iri huriro nyuma y'uko muri mwaka yagiye mu gice cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigenzurwa na 23 agakora ibiganiro yise ingishwanama avuga ko bigamije gushakira amahoro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma urukiko rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha by'intambara ndetse no gukorana n'umutwe urwanya ubutegetsi bwa 23 rimukatira urwo gupfa. Icyemezo abagize iri huriro yashinze bavuze ko ari imfabusa kuko kinyuranyije n'amategeko. Abagize iri huriro bavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yugarijwe n'ibibazo bikomeye birimo ibya politiki, ubukungu, imibereho mibi y'abaturage, ubukene bw'abasivile, gufunga ndetse no gucira imanza batavuga rumwe n'ubutegetsi, kunyereza imari n'umutungo kamere w'igihugu, umutekano muke mu burasirazuba, ubugizi bwa nabi bukabije n'ibindi. Bakavuga ko biterwa n'ubutegetsi budashoboye bwa Felix Tshisekedi. Bavuga ko igisubizo cy'ikibazo cya politiki ari ibiganiro bidaheza, bivugisha ukuri kandi bidafite ingingo ibujijwe kuganiraho.
Mu itangazo ry'ihuriro bavuze ko rigiye gukora igikorwa gikomeye cya diplomasi cyo gusobanurira ibihugu bya Afurika n'isi ibibazo Kongo irimo gucamo, intandaro yabyo n'inzira babona zo kubikemura. Abo batavuga rumwe n'ubutegetsi batavuze ingabo z'ibyo bihugu basabye ko ingabo zose zo mu mahanga n'abacanshuro bava ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abagize iri huriro batangaje ko bemera ingingo ya 12 yo kurokoka kw'igihugu. Gusa abenshi mu bacabwenge batangiye kuvuga yuko bitoroheye, ahubwo uruhande rw'ihuriro ry'uruzi rwa Kongo ndetse kuba uyu mugabo Joseph Kabila yaba yashinze ihuriro rye bigaragaza yuko nta bihanga biri mu nkono imwe. Kumvikana kwe n'uwo bita Claude Nangaye Buro ndetse na bagenzi be n'uyu Joseph Kabila byaba byaragoranye mu miyoborere y'icyo bise AFC cyangwa se ihuriro ry'uruzi rwa Kongo, bikaba intandaro ndetse yo gukora iki gikorwa. Bikaba bigaragaza yuko umutwe wa 23 ndetse ahubwo n'iyi AFC bishobora gutandukana isaha ku yindi, ndetse bikongera bikagaragaza uruntu biri mu mutwe wa 23 nyuma yuko kandi bimaze iminsi bimenyekanye ko bita General Sultan Emmanuel Makenga aherutse guta muri yombi abayobozi batandukanye muri na Colonel Ngoma ndetse n'abarimo Bertrand Bisimwa. Akabona nubwo bivugwa ko uyu mugabo yaba aherutse no kuburira ubuzima ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi byose rero bikaba bisobanura ngo icyuho cyaba kiri mu miyoborere, ubwumvikane ndetse n'imikoranire hagati y'abayobozi bagaragara mu mutwe wa 23.